Nah tuh ada supansur ulun hendak menyembeti. Jadi nang tak lupa ulun nang mau ucapi. Nang di atas tulisannya hari ini itu kisah manis ujar nang diucapi. From story for history hari ini. Ada aura make up nang hari ini. Sekali ulun menyembet 50 tuh memberi. Tantori moso tak yoro yoro yo tak sanggup temanten hanya tak sanggup temanten hanya jangan benek no mimpiku ilo yo benek no kanggo sebo mangko sore kanggo sebo mangko sore dodo jiro kumitir badai pinggir keramano sumakono kanggo sebo mangko sore kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembugane mumpung jam berkalangane sasorako sallu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah dodo tiro kumitir badai pinggir domano cumantono kanggo sebo mangko sore kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulan mumpung jam perkalangan susurako sallu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin
Ilahi ya ilahi rabbi ya rasul ya rasulullah ilahi rabbi ya rasulullah Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada bapak ibu di sini sabarataan baik kenang laki-laki atau binian baik kenang di muka apian nang di hadapan tadi ada pemula ulun mau ucap salam jadi nang lawan pian di sini sabarataan angaran menjawab salam suatu kewajiban jadi nang tidak lupa ulun sekali lagi salam membulikiakan kepada bapak ibu baik nang berdiri atau pian berdudukan atau ini nang ada di hadapan ulun nang tidak lupa menghimbau niai pian bila ada mendengar ulun mau ucap salam di mana aja bagana baik nang tutuhannya atau nang kekenakan kita menjawab salam suatu kewajiban supaya bematihin ulun menarosakan jadi sekali lagi ulun membulikiakan assalamualaikum ulun mau ucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban acil nang lalu di muka nang sidin berjalan nang lawan anak sidin bajunya berwarna abang kadeda tadi ulun pian cilai menjawab ulun nang mau ucap salam jadi nang lawan pian ini sabarataan mungkin nang ni terakhir ulun mau ucapakan jadi nang tidak lupa ulun sekali lagi salam membulikiakan kain abuhan pian jawab sabarataan assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban lalu terima kasih ulun mau ucapakan kepada buhan pian yang sudah menjawabakan jadi kita berdoa ini sabarataan berkat nang tadi kita ini menjawab salam mudahan barataan nang tuhawan nang anom atau jua kakenakan mudahan barataan panjang umur sehat badan dimana kita bagana selalu dalam lindungan mudahan barataan selalu salamatan lah salamatan jadi matihin ulun memulayakan ini pertama-tama pastinya segala puji bagi Allah dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak lupa ketinggalan jadi kita bersyukur hari ini berataan karena lawan kami kita nang bertemuan di dalam acara resepsi pengantinan yaitu Abang Nubi dan juga Kakak Sari inilah bangaran coba bang ningarannya abang dipusingkan pinanya ngaran nang laki salah menyambetakan jadi nang tadi nubi minta rela lawan pian sekalinya ngaran nang laki pino nih bangaran
Jadi nang tidak lupa selamat nih berjumpa kita saberetaan di dalam acara Pino dan Sari pengantinnya Bangaran. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada keluarga itu nang lakiannya nang jauh mi datangan. Buhan betul licin ulun menyapa pian pastinya keluarga buhan nang lalakian. Kami nang di betul licin suahaja undangan mulai di betul licin sampai kota Pagetan. Cuma nang lawan pian kita nang hanyar haja hari ini betemuan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan tampoloni momennya harinya nang parak hujan. Tapi nang ada apa kita haja berdoa agasan pengantin baru hari ini saberetaan. Itu nang pastinya kita berdoa pemula agasan ini acara ujar ulun pengantinan. Mudahan nih acara ini dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan, Allah keberkahan. Jadi mandihin ulun mana rusakan pastinya nang tak lupa memberi penghormatan lawan ibu bapak di sini saberetaan. Ulun hendak satu mat di sini menampilakan ini nang bemadihin pastinya kesenian lawan buhan betul licin ibu nang di hadapan nang tuh mangamira muhasidin sabigian. Jadi nang lawan ibu ulun menyapa pian salam nang dari kami dari negara dari desa Paharangan. Cuman kabupaten kami sama haja di kandangan. Jadi nang lawan pian selamat nih berjumpa kita saberetaan. Jadi pangkarupok pinalalo di hadapan kami mulai bisukan akadede susurungan. Jadi nang lawan pian kami menghimbaukan bila ada kipas angin di rumah beisian. Kami mulai bisukan cilai bujur bepaluhan ulun hendak betetagih pamulaan tadi sopan. Amun nih bematihin berarti jatah ulun mami minta lawan pian. Mana mulai bisukan benyuannya nang diendeki lamun talo banyak benyo pangamihan hari ini. Jadi wadai pangantin abila ada di rumah abawa akan kasine supaya bemadihin di sini nang tak kanyangin. Jadi madihin ulur mana rusakan pastinya tidak lupa menyapa acil di belakang. Jadi nang lawan acil pian nang di belakang dedeh nang lawan kami sebagai perkenalan. Acil bang mendedeh itu nang lawan tangan acil nang bebejo habok bilang kade saling pupuran. Ulun bege ya aja cila nang lawan pian. Jadi nang baju habang pinanya masih bujangan nang itu ada pisau inya kuti di tangan. Jadi nang lawan ading nang bebejo habang mudahan inya kenal jodoh lakas mendapatakan. Jadi nang tidak lupa ulun mana rosakan siapa maatari is nang ini nang sawadehan cuman ngini kadem ayo saumpama sarumbungan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan terima kasih banyak lawan pian beretaan. Dua nang kipas angin inya tadi membawa melalui di hadapan. Inya
abangnya cilai membawa tuyat mulai belakang, kikira tuh abangnya sudah merasa supan karena kipas angin tak lambat maatarakan. Jadi nang lawan abang terima kasih lawan pian, cuman imbah maatar kada hendak dicucukakan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan mudahan bangai pian panjang umur sehat badan. Jadi tak lupa ulun menghimbau pian sebelum matihin lanjut dahulu bertepuk tangan. La tepuk tangan. Jadi matihin ulun mana rusakan. Nah ada kipas angin sudah nang diendake. Jadi terima kasih lawan pian hari ini. Jadi nang ni matihin hari ini ulun lanjuti kepada bang bapak ibu nang di sini. Ulun nang bemadihin di sini langsung terjadi. Ini ada bang teh sudah nang dietare, cuman bang cangkirnya akade dijulungi. Pinanya nih maatar akade tan niat hati. Hari nang ni jam 10 nih sudah terjadi. Lamunnya nih teh panas kada nyaman diminumi. Jakanya ada tuh es buat akan tuh di sini. Di sini. Jadi madihin ulun nang melanjutkan kepada bapak ibu di sini sabaratan. Ulun nang bemadihin sakadar nang bagayaan. Niat tujuan ulun menghibur buhan pian. Selamat berjumpa kita sabaratan. Lawan bubuhan kami pastinya nang sarombongan. Kita berjumpa hari ini berdepatan di desa Telok Pinang nang ini Pangbangaran. Bila sungai raya ujar nang kecamatan. Jadi kita berdoa pastinya sabaratan. Mudahan buhan pian di sini sabaratan. Pastinya Telok Pinang kampung pian Bangaran. Mudahan kampung sini selalu pang aman, terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan dijauhkan. Mudahan kampung pian diberi keberkahan. Mudahan sabaratan bagawi para jekian, para jekian. Jadi matihin ulun nang melanjuti. Lalu terima kasih lawan pian hari ini. Lawan nang tuan rumah nang ada di sini. Padahal nang beta tagih begaya aja hari ini. Bangai mun begaya jangan pian maanggapi. Jadi nang roti gulung abangnya maatare. Cuman 2 putingannya paling 9 hiris ngini. Sedangkan orangnya 20 para kami. Tapi nang kada apa ngitukin sudah syukur. Kami terima kasih lawan pian hari ini. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan lawan bapak ibu ini sabaratan nang ada tuh di sini pastinya nang tuh di jalan. Jadi lawan pian ulun nang menghimbaukan nang mana tuh di jalan jangan talu manangah ngalih bakandaraan. Jadi kahiga aja cilai nang buhan pian. Jadi nang lawan bapak ibu sabaratan pinanya acil ngini sirin nang hanyar datangan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan cilai nang tak lupa lawan pian selamat datang. Jadi madihin ulun nih mana rasakan banyak sudah nih di muka orang maandak akan mulai roti gulung sampai karupuk satu lisan. Jadi mun karupuk lawas kada dimakan kalau pina karupuk nya jua belayatan ala belay
rumahan, jadi nang lawan kakak nang lalu di hadapan. Umay beinggang lalu nang di mukaan. Ulun taliat pian minta rela bebujuran, karena sidin lalu bilang memberi kepinginan. Jadi nang lawan kakak kami mendoakan, kada mungkin inya bujang karena kaya belekian. Baik kita doakan kakak nang di hadapan, bila sudah beleki mudahan lakas betianan. Jadi madihin ulun menarusakan, ada bebeju betek lawan jua sasirangan. Pina nyanyi tu cilai masih aja pacaran, jadi nang lawan pian kami mendoakan. Mudahan buhan pian rezeki dilancarkan, mudahan cilai jodoh duniawan akhirat tidak akan terpisahkan. Allah terpisahkan. Jadi madihin ulun menarusakan, ini nang pemula ulun membawakan. Kaina madihin ake kira dua kali kami menampilkan. Jadi nang tidak lupa ulun mengucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Ulun mewakili pastinya sarumbungan, tuyat kakahin tadi mengamira ke hadapan. Nang ulun doakan lakas betianan, jadi nang lawan pian ulun menyapa pulang. Mudahan beretaan panjang umur sehat badan, sehingga lawan kami kawa pulang betemuan. Allah betemuan. Jadi madihin kami menarusakan, jadi ngini madihin ulun membawa sorangan. Ulun nang mewakili pastinya sarumbungan kepada tuan rumah, jar ulun sudah mengundang. Kami terima kasih banyak lawan sempian. Jua alhamdulillah kami nang hari ini kawa mengabulakan. Itu nang tuan rumah lawas bener menghubungi sekitar nang sabulanan. Ajar kami insya Allah mudahan tubang kami beretaan sehat badan, sehingga hari ini kami nang lawan pian itu alhamdulillah di sini berdapatan. Jadi meminta maaf pastinya lawan pian, karena awal datang kami nang total lambat kesini menuntiakan. Lantaran sapalih guring nang malan dewan, apalagi kawan ulun lawas bener dihadangi. Sakalinya ujar malam tadi inya visi, cilai lawan pacarnya orang nang palai hari. Jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi, kasihan kawan ulun lamun tatarusan disambeti. Nang jelas kami cilai banyak meminta maaf lawan pian hari ini. Kami pangtut datang talam betul kasini, kami nang imbah datang langsung diberi makane. Jadi alhamdulillah ini nang tuan rumah menyambut dengan baik cilai kedatangan kami. Jadi kami datang sudah diberi makane, kira kami bulik pulang kaina disangoi. Jadi madihin kami menarusakan, jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi. Hanya nang tak lupa madihin ulun lanjuti, jadi nang ni madihin surangan langsung terjadi. Kikira madihin kami nang ni pemula hari ini membawai kepada bapak ibu berataan nang di sini. Nang Tuhan nang anom atau kakanakan nang ada hari ini, kita nih berdoa pastinya seberataan. Bila ulun berdoa amin akan Tuhan pian, bila ulun berdoa
kaina beretaan amin akan beretaan jadi gesan pangantin dahulu nang pamulaan gesan tu pangantin kita mendoakan kepada kakak Nupi kepada bang kakak ini nang kakak Pino dan juga kakak Sare nang ada di Palaminan jadi gesan pangantin kita mendoakan bila ulun doa kai nama mulai akan ake kira buhan kian kai nama aminakan jadi ini doa ulun memulai akan mudahan tu pangantin pastinya kakak Pino dan juga kakak Sare nang ada di Palaminan mudahan inya panjang umur sehat badan mudahan rejeki pangantin dilancarkan apa usaha pangantin diberi keberkahan mudahan pangantin selalu dalam lindungan mudahan tu pangantin inya ruhoi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pangantin inya tu menjadi keluarga sakinah dan juga mawaddah dan juga tua rahmah kita mendoakan mudahan pangantin selalu dalam lindungan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan Allah terpisahkan jadi madihin ulun nang malanjuti jadi gambar pangantin aura behari ini kasihan pang Pak Haji eta rancak membujuri jadi lawan Pak Haji sebuting ulun padahi bila rabeh ni sakali Pak Haji yai dipakui bila kada dipaku Pak Sapian dikuti aki kira manguti Pak Haji sampai tengah hari jadi madihin kami melanjutkan jadi nang tidak lupa ulun nang mau ucapi lawan kakak imsi nang ada hari ini lamun nang kada salah ngaran sidin kakak are awal nang pembukaan tadi bisukan tadi sidin mau umumkan banyak terima kasih mulai nang tukang hina sampai buhan Palaminan ada sidin mau ucapi sedangkan kami akadede diucapi padahal sidin bepandir mikrofon ampun kami cuman terima kasih kami kada dibuati liwar nang purun benar imsi nang abang are jua biniannya tiga ikong hari ini jadi nang tak lupa ulun nang mau ucapi bila terima kasih buat jua rombongan kami karena pian bepandir mama kayak mikrofon kami jadi nang lawan kakak nang beparak hari ini pinanya nih buhennya satim hari ini pina lamak mungkal potongan pina beisi jadi nang lawan kakak hari ini ulun ucapi mudahan tu kaina kawabe temuan lagi jadi tak lupa madihin ulun lanjuti Pak Haji sudah bejauh pina pisit di pingkote nah tu ada sopan sur ulun hendak menyambati jadi nang tak lupa ulun nang mau ucapi nang di atas tulisannya hari ini itu kisah manis ujar nang diucapi from story for history hari ini bangai ngali benar kada jadi menyembeti ada aura make up nang hari ini sekali ulun menyembet 50 tuh memberi terima kasih kakaknya maung kayi kikira tadi duit lawan ulun memberi sekalinya ucapan lawan kertas di pingkote tapi nang kada bapak jua nang alhamdulillah betamuan tuh di sini mudahan di lain waktu
kawabe temuan lagi. Jadi madihin uma acil nang toha masih manukar gulele. Ujar kesan anak minta lari ini. Jadi madihin ulun nang melanjuti. Kami madihin ini langsung terjadi. Sebelum bemadihin ulun nang melanjuti. Ayo pangsa beretaan tepuk tangan sekali lagi. Jadi madihin kami nang melanjuti. Jadi nang tidak lupa ulun di sini terjadi. Ada 50 abang nih memberi, cukup aja ngini ongkos sebulik ulun diganti. Bilang setengah jam madihin tuh di sini. Ada cilai memberi 50 mamulai. Jadi nang bemadihin sedikit ulun padahi. Bila sawiran banyak madihin sampai tengah hari. Jadi wantian ulun nang mah ucapi. Bangai terima kasih ulun nang mah ucapi. Mudahan pian nang duit memberi. Abang nang kami ramin jua nang kada kalah. Sidin nang umpat memberi. Kikirani sopan sor nang 50 tadi. Jadi wan lawan pian nang mana ngini duit sudah nang manjulungi. Mudahan to sampian itu nang panjang umur sehat setiap hari. Mudahan pian dilancarkan rajaki. Binanya abah pengantin jua umpat memberi. Maka 100.000 sidin nang manjulungi. Mudahan pian nang mana ngini duit lawan ulun sudah memberi. Mudahan panjang umur sehat setiap hari. Mudahan pian dilancarkan rejeki. Ngapa usaha pian mudahan diberkahi. Mudahan beretaan kita kawan naik haji. Alah naik haji. Jadi madihin ulun melanjutakan. Jadi nang tidak lupa ulun nima ucapakan. Lawan bapak ibu di sini seberataan. Terima kasih banyak ulun nang lawan pian. Karena nih bang pian ada memberi sawiran. Terutama abahnya pengantin nang di hadapan. Cuman imbah manjulung ulun nang lawan pian. Pak ay rasa kasihan. Karena bang kopian diduduki kakanakan. Sehingga sidin bangai nang berdiri. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan. Jadi nang pastinya ulun nang mamadahi. Kawan ulun ada aja ngarannya tuh Sahwardi. Nang di belakang tahilalatnya di dahi. Nang paling belakang nang gelar Al-Qaddafi. Jadi tuh aja malirik di sini. Nang nibak aja mata ujar mamingkut gulali. Jadi nang lawan adik aja ujar salam ala pio hari ini. Mudahan pian kain aja hai terjadi. Bila kawin wan aja kadaman dapat rejeki. Kikira dapat musibah malam kainan nanti. Jadi madihin kami menarusakan. Jadi nang bemadihin kita nang begayaan. Jadi tak lupa ulun nima ucapakan. Ading baka mata nahyat bebulik pulang. Salam dari kawan ulun nang duduk di belakang. Jadi nang lawan pian tatawa nang kisah sopan. Jadi nang tidak lupa pian bisa bakawan. Nang baka mata tapi masih kakanakan. Cahai masih halus amun diambil bini kaderepan dinyatahan. Karena berang aja potongan iwak haruan.
Jadi Bangulun sakadar memadahakan karena lawan acah kami nang tohok bakawan jaka haruannya di benyo nang to dalam ini cilai haruannya haruan nang kakaringan jadi tak lupa ulun mau ucapakan kepada Bang Beba nang lalu sarumbungan pinanya nesidin nang jua saruan jadi wan pian ulun mau ucapakan kepada Bang Beba buhan nang amun tayan karena to dihiga motor ada betulisan ini nang dari disa itu nang panyiuran imbah disembeti sekalinya memberi sawiran dingai terima kasih ulun nang lawan pian kikira duit inya minta doa akan mudahan lawan aja pian jodoh bebujuran Amin 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 bebujuran lawan Bang Kakak nang lalu di hadapan nang sidin bejalan cilai nang bebeju hirang liwar tu bejalan sidin manangah jalan kalau pina tarojok ngalih nang bakan dereen jadi nang lawan bapak ibu sabartaan kikira bemadihin satu mat lagi empihan kaina imbah ini insyaallah disambung pulang tadi nang lawan ading 20 nih memberi kakak yakin haja lain duit yang paribedi kalau bina umanya warai menyuruhi jadi nang lawan pian tetap kakak doakan dingai nang hari ini mudahan pian ading-ading berataan selalu panjang umur mudahan sehat badan mudahan ading-ading baik nang bebinian atau ading lalakian mudahan buhan pian sekolah pendapatan mudahan berbakti berataan lawan kuitan mudahan buhan pian sukses ke masa depan lah masa jadi madihin ulun mana rusakan jadi bemadihin ulun lanjut nih sangrangan lawan bapak ibu ini sabarataan tadi nanggasan pangantin sudah kita doakan kikira imbah ini kita pulang berdoa gesan kita berataan sebelum bang doa ulun mamula iyakan ulun menghimbau pian dahulu nang samuaan bila kaina mendengar ulun berucap doa pastinya diaminakan baik nang di muka atau acil nang di kanan bangai pina bebanyak acilnya dudukan ada nang bebaju biru nang di belakang sorangan nang acil bangai tuyat sambil bermemakan liwar pantas saja lawan awak sing genalan jadi nang lawan acil ulun menyapa pian mudahan berataan buhan pian sehat badan lawan acil nang lamak nang aur bermemakan mudahan cilai pian selalu dalam lindungan orang cilai lamak dasar nang kada rugi paling nang lagi pian cilai kada menyanggupi karena orang lamak sedikit ulun kisahe saumpama yunai kita bini lamak mencari bini ujar bini lamak bila hendak membebem cilai jangan bila pikir karena awak lamak ujar sanggup 5 kali jadi pangulon cilai nang melanjuti jua nang awak lamak cilai pian kada rugi karena awak lamak cuma nang makan haja paling sidin tak benyaki kikira tuh sabelik 10 hari bisa habis memberi makane
cuman awak lama cilai pian kade rugi karena hantu berenak kade luput manyumpane mau genang di sini jadi matihin ulun melanjutakan cilai kita begaya cilah nang berilaan jadi madihin ulun menarusakan ini nang bemadihin ulun nang lanjut pulang kepada bapak ibu di sini bertaan kita berdoa di sini nang lawan pian bila ulun berdoa amin akan bertaan jadi tak lupa ulun mau ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan sabertaan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat mudahan rezeki kita tambah meningkat nang apa usaha mudahan tuh berberkat mudahan bertaan kita nang kabul hajat mudahan kita bertaan selamat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan bertaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan bertaan ini berkat salawat mudahan bertaan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat elah ke akhirat jadi madihin ulun mana rusakan pastinya tidak lupa menyapa nang lawan pian lawan abang surya nang bejual mainan ini kawan ulun ada menyambet pian jadi nang lawan pian kami mendoakan mudahan abang surya nang bejual mainan cuman mainannya tuh ya khusus kekanakan mudahan bangai pian selalu sehat badan mudahan laris manis sidin tuh dagangan cuman ulun sabuting lawan pian memadahakan bila nang lakas habis lawan kanakan beriakan ela beriakan jadi madihin ulun mana rusakan jadi nang bemadihin tadi kita berdoa sudah sabertaan jadi jam 10 sudah lewat di tangan nang ini 10:11 sudah menunjuk akan jadi lawan pian ulun memadahkan kami terima kasih kepada dinya pangantin nang pian pemahaman karena kipas angin inya jua maatarakan sampai nang roti gulung 2 puting dibawakan jadi nang karupok jua nang 1 pelisan kikira imbah ini 1 mat istirahat kami nang hendak minuman kaina imbah minum insya Allah dilanjutakan lawan nang ibu-ibu nang lalu sarumbungan ibu nang dihiga liwar harap tak aksian karena pipi sidin diwarnai kayak abang jadi nang lawan ibu kami mendoakan mudahan lagi pian makin hari tambah sayang jadi tak lupa ulun mau ucapakan ibu nang bebeju hirang mangamira sambil berjalan jadi mangamira cilai begena aja kada usah pian sopan jadi tak lupa ulun ni mau ucapakan ada ibu berjalan pinanya hendak pulihkan jadi nang lawan pian kami mendoakan nang mana pian bulik mudahan tu selamat pian nang katujuan alah katujuan
jadi madihin kami nang melanjuti, jadi nang bemadihin mahibur pian di sini. Jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu ini sabarataan. Saumpama ulun di dalam bemadihinan tadi ada terjadi salah dalam ucapan atau sikap ulun nang maulah sampian dalam hati kada nyaman. Jadi nang tak lupa ulun ni memadahkan ini setengah 11 lamun kita di kampung mau pahumaan ngini pang waktunya makan siang bertahan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan kami nang kada makan karena masih aja kanyang. Cuman ujar ulun tadi saumpama di kampung mau pahumaan kikirani jam 11 rajin sudah makanan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan ini gin sudah cilai kami terima kasih banyak nang lawan pian. Cuman nih benyote aja nang kada diminum karena salah aturan. Ini bang benyote sudah parak tengah hari padahal nih benyote is juga dibuete supaya nih bang teh is cilai nang hari ini. Lamun hari panas teh juga tak panasi aki kira bang rakungan kalau pina infeksi. Jadi tak lupa madihin ulun lanjut ayo sabarataan tepuk tangan sekali lagi. Jadi madihin ulun mana rusakan jadi nang tidak lupa ulun cilai melanjutkan. Jadi nang lawan acil ibu sabarataan atau bapak ibu nang ada di hadapan kikira bemadihin ulun hendak besatup satu mat hendak bertahan. Jadi imbah ini kaina tu disambung pulang nang besalawatan ulun mewakili pastinya serombongan kami meminta rela minta maaf berataan jua terima kasih kepada tu sampian anang memberi sawiran mudahan berataan rezeki dilancarkan apa hajat kita mudahan dikabulkan. Ulun mewakili kakawanan berataan bila tak salah ucap atau nang sikap kami maulah pian kada nyaman karena bisukan tadi kakawanan nang makanan ada cilai dua mambawa hidangan. Jadi lawan pian kami mau ucapkan apalagi nang dihiga bisukan kalaparan inya nang memakan soto bergabung iwaknya hayam. Jadi wan pian kami meminta maaf bila nang sikap kami maulah pian kada nyaman. Maklumi aja kami manusia biasa itu nang kada luput dari nang kesalahan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan nani nang di muka lalu motor ambulan. Jadi kita berdoa tentunya sabarataan mudahan to nang gering lakas disehatakan nang mana sudah sehat mudahan para jakian para jakian. Jadi madihin kami menarusakan jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan mungkin sampai di sini kita pemadihinan kaina pemadihin insyaallah disambung pulang. Jadi bang pantun ulun hendak membawakan mungkin nih pantun sebagai panutupan bila jerujuk cilai daun jimampai ada baikat lagi itu dedeyan kain. Apabila jodoh hari ini tuh bang sampai menjelang pastinya hari bang ngantin. Si 45 nang itu kuriding patah ada patah sabila hendaknya dihiga aja. Kami sarumbungan hari ini
mendoakan mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Bilanya pian hendak memakan samangka, bilanya hendak banyak datangi karena kere. Kita bertaan hari ini berdoa mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Ulun bang pantun banyak itu beisi, amun nang pantun terus kada empih juga lagi. Jadi nang tak lupa ulun meminta rela lawan acil nang di sini atau acil nang tak lama tadi ada menyembeti. Cilai berilaan kita nang hari ini atau bapak ibu nang ada hari ini. Bila nang mangemira bebarak pian kasini, kalau pinabuhan kami kawata buat di TV. Bila mangemira jangan nang mendustai, kaina foto kami atarakan pian pasti. Jadi wan pian bila hendak memoto pulang nang dihitungi 1, 2, 3 nyaman besiap kami. Jadi lawan pian sudah nang mahitungi, lamun ulun tangan harau nang laliat gigi. Jadi madihin cilai kami berhenti, banyak meminta maaf minta rela hari ini. Jadi nang lawan abang pulang kami ucape, bila ada beigi tik nang igi kami, bila nang nurul patah bangai rombongan kami. Jadi bila pian lawan kami mencari buka aja di YouTube NF televisi, nyaman tuh kaina kalau ada rezeki kawa bertemuan lagi. Nang jelasnya kami lawan pian mendoakan karena buhan pian binanya banyak benar cilai nang sakawanan. Jadi lawan pian kami mendoakan mudahan buhan pian begawi para rezekian di mana aja begawi, mudahan buhan pian selalu dalam lindungan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan mungkin sampai di sini cilah nang madihinan kaina bemadihin insyaallah disambung pulang. Jadi nang ni terakhir pantun ulun bawakan, kalau bang ada ujar sumur di ladang boleh itu kaina kalau kami menumpang mandi. Mudahan kita bertahan berumur panjang sehingga tuh kaina kawa bertemuan lagi. Bila kita cilai mencuri landak, ada nang kura-kura andaknya di berumahan. Kami hendak permisi satu mat hendak bemandak, sayangnya roti gulung kalau bina bebesian ilahi. Terbang bersatu suara bertahan,